Nagabenta ki khubor baman kasngi pet but subscribe ya u kajing kano baga managing committee jungani ka school kalabam club ya ka scheme mid day meal ne kajing ai just ngi yiki khna na ru usnem arajar khatpra yathu ka sang new trap national youth front HNYF ballot border circle ha kajing yakundu hagilat phatai khubor hashilong press club unong yalam president ka HNYF southern circle ba kalang shngan thongni ulayathu Bayakani ke Jingbam Club yang skim mid day meal lalap lingba ki kot kisra bala yo na ke Jingpan RTI halor ke Jing ai just ngi yaki kena school hakani ke school. Ya ke school kadai ke bala tip da kadangar domba border area Oppo Primary School na ke Jing yathu ke HNYF kalapani ke Jingtim na du usnem arhajar khatpra hadu usnem arhajar arpsan. Lingba ka RTI ban nakikot kisla la siyam makani ka school la kano pakampal jo ay jasngi syaki kena watang si sinru. Namar kata ka HNYF ballot border circle kalalit isyam mikinong hikay school markum juru iki kena school ki belapan pau pakimpat juyo watang si sinru ya ka jam mid day meal layathu utay president. Upente bakat kum ki kot kisla balayo lum na ka RTI lapin iba ka sarkar kalathe ikapisa jong ka mid day meal siya ka bank account jong ka managing committee ka school. Kapapoy daki paulak tingka. Uba akalang ulabu jingkali bahatu katnat puli puthi kadon jingtip neem halor kani ka kam. Jong kani ka school bad ikapisa bala thep siya ka account jong ka managing committee ka balakot hadu paulak tingka. Ula dawa ba katnat puli puthi kadiban pelong ya ka jing tokit halor kani ka kam baro bad ban pensitom ikibriu ki badan kti ban pendu ya ka hok jong ki kena school. Ha kawai pat kalyang kani ka seng kalapun pawi ka jing persya ka bajur halor ka jing thungkam ya uwei ubar jala balahi kai daki postnem ya ka subject Hindi ha kani ka school. Ka jing thep kam ya uni ubar jala kadi ka jing thungkam sop naki bor bahalor namar baha ka joining report ru uklem soi ulaong. Kawai ka jing du nong jong ki kena balik ban puli ha kani ka school kadi namar ba uni unong hikai umnang ban kran phareng English bar umla ru ban kran da kiwe ki ktien laj na ktien Hindi. Bar gani ka bu ka jing e bakraw ki kena namar kim sngu thu ru ya ka jing hikai jong. Nila bersama kali ya ki noi kan ki peran kan dan mistress hatu ulang em ban ulong yang ke jimoto ai di school naglian jadi mistress nila kresha ba kamu sendal dulu ke jimoto ai di school nomor baik sikitienu umnam ya ketien English kiwe ki noi kai Hindi teacher kiwe pergi school di Oslo ba gila panirap ya banship subject additional subject panirap di keperawani kai ban penting Andre kebalungo orang undi noi kai umma ban keren English pada juga por umla panirap ban gerap ban sim ibu ban subject di posko tangga Hindi ban om kata kinoi ikna school kimla banto kimla ban school ye jika itu kamu di gue ga jika kena school ni ban ke susu nga wa pai ude bat ketika nomor berapa kadang boleh bertahan bagi la yo kenapa yo titik berapa jai kalau gue noi kai di administration control boleh ila Shanghai andai Shanghai mentara dan kumpulan news lagi Ren Naglian jom kemana si gonti lembau sekretari commission waktu pernah yang post bagi BMC post malah kita bertemu lagi kenapa nyerap ya noi kai nambah orang pokok ikut kopi kai nanti ke sekolah te ya kan dia ngismo don cing ada dia balai ba ya ke post amsyuklah penuh ke post kada apa dan ke post ke sanction kada taruh kali ke ba penarti ni hatu kalau apa don ni wan ya kan kontrol itu apakah ia ke post ke sanction kada dia kata sanction sana aja nak kalian jungi
kung ginalang ngim banse pagikran na busya ba habli ba kani ka cepat jong school ngim banse bagi hab bantit yang jikam jong ni busya maknang bagi yo yang ji busya kabaw om takta wat kinoy kayo ki mak sibol ji habli ba kompanya katulad om takta ki facilities bagi noy kayo di beliau Inoi kai ki kerana bersai mat jungi kalau ba kimio kita di facilities. Na persamaan wadu pan jikte boleh pergi granite ki teachers grant ki building grant hukum tak tetel henry kataru nagle jonga department kampus sebelah boleh kunta lembaga ketiga arti ayat bagi nilam penolongi bagi harapan syukur kenang berujai bibat di sekolah di bulan bo jom ini jalan makan mau hari Januari don is statement jom Minister Berburam Shri Rakam beliau Minister Education ulang kerja ba hab ban ketiu ya ka hapun kami polisi berketiu ya ka beliau ketiu ko jalan hari lada kalau kunta hatu la ne berketiu lada kunta la ki jiko kontregam ko managing committee lambang sekretari om kata la ki di jumlah lembaga education department nomor kata mungkin hilang apa perkat ini ba ini lada kerja kuni kumbangilah nyinamlah dari ban butong ban ketiu yang boleh putih habo jom kecelahi nah kermen ngamar tadi ba kiman pergi sekolah kidon begini kimad begini nomor kata a strong message kabagi ai Kamtam Education Department, kamtam Board Repent Minister Berburam, bah hab ban syekha yang kini dijinto terekam. Lengkam ta ginula ban ra kamsidro ya ka politik apa lagi sama. Bat om kata nagleng jungi kinoelam ai ya ka message syaparo in noknya school kemudian hang hapo ke blok juga mau serang, bodoh blok mau serang, kemudian hapo ke renigor blok, wat persang ban le business, wat persang ban sim kebu, habli bat berkompunya di sekolah. Kemungkinan dalam ngelabu thong bangin kendang napang, ya di sekolah kemudian hangti hapo bodoh, namar ngiyo jitip. Don sibun ke di Baselenda. Ibangim lah ban keren yang report Henry. Nabu thong ban kendang napan ban hadiah kata ban kendang. Hinsoi di sekolah di balak ban trekam ha, di sekolah di bawah kongko business. Di mungkin dalam saya sini pak yang ini kubur. Segi bor beripet yang Education Department ba mangi kung ginong ginong siyong plikti ginong siyong thad bat lada kasya ingin baniya nakaway pa kasenjang bat nata bangin di jikang jogi yang kasiri nihab banle sa kwan RCI dan nilapay nilapun di jinguna di poskol panengkong ade yo nong kai hindi ilapan ka toyo data documents renang ke upo office simula bang ai matong bomdan ka toyo data po office pagi kan span kawai sakde span ka meeting karena meeting na do ba
apalagi negeri ka sarkar nadu ka sedang hadu menta kena kemiyo tang sisin tu bakin yo pan bang ka middle wala ai negeri ka sarkar nadu arja katra hadu arja absau absan hadu menta enggak lek pendoke foto kena bagi nongi kai tu bagi orang kemiyo ye buat kue ketumi ubi jaga joining report jongku Sanjib Shukla di Warare Gunung Kai ini adu bentar ketemu ke joining report jongku mesti modal kata signature ini kan ini ketika joining report jongku dari adu bentar modal kata signature juga kata signature bagi posko saya semua again bagi alam yang RTI nilai bertoket hari school khatam yang administrasi school pertuju yaki kena school bagai keba nagalian jom ki administrasi kikai ki ai ya kata cuba kata orang bah khatam ay agde midimir nadu pendergam adu soran dia pendergam mid high school nagalian jong ki noi kan kimship yo amship yo priang kita midimir berkunjung ki kena school kim pat yo what cc do ya kan midimir but on tak tahu what ya ki cook mo ki noi rapan pensat nagalian jong ki headmistress ki noi kan kimte munu yado la tu kita iko kata kita boy halangi pet ya kita sanction abangi la yo lo ba ni ala kot du ki fola tengah sharu beri ka bisa baca manu berhenti ban pergam olah yang ni bisa beramam nanta aiba dia kena asal tanya gue ya poin buat apa lepas kenapa atau kediri office ni atau pada mata ada secretary jom dari managing committee jom dari school buat om terkata hamdi buat kuning teacher hindi teacher no dia panggil apa dia dari RTI Nagaland office kalau kerja kamdon yang documents kata kedai wei kalau penemu ini kunginoyang kungno yo ban hikai dari school klaim di documents baru ki nohikai ki don lagi jogi documents nama ranti ki don samut ki nohikai ko bolong kata kamu betul pada yang teacher rujuk sekolah. Jadi baru kini kita pada mereka don ya di dokumen. Ritam ni ini teacher umdan di dokumen. Kata ada ke way ke nismo pia ni negara juga begini lah. Bahkan korkom latur la appoint yo bau yo balong kum unoigai krep di Pakistan. Nila keli nila bertau ya repeat USDSU juga iskasil. Hakno hukum la pensiunan bani la thum yang dia wajib sekolah di kai di klub kikot Islam di Bumi. Tak lagi kalau pam lagi ke kam ke le donbor. Jadi ke kam ke lai subut. Kemudian ada kan education pangai. Kan kani kahiran. Hai kam kijam, beliau kam boleh jam di sama boleh juga. Henry Nagalian juga department kebersihan. Manlet kita jadi kungi dalam jumlah kemudian. Kita kisama juga kalau pun kita lepas ya ini. Lepas
di JNB, di belakang di belakang tu, bantu, banpren, banpuli, tendre balik sudah poin di kasih juga, bela poin di dekat. Kalau ini pembawa yang Sofia, balada jauh ni, ke sana. But kalau jauh lagi di school, di district, lagi aku di school is nurses. Ini lagi kau ke kampung tung sop, kelam ikut Islam, ikut Islam dulu ya. Hari nak pasti, nalayan jom di nalayan juga HMF, aku nalayan juga presiden juga Southern Border area, nak presiden juga HMF sampai, baru sekarang lang di nalayan juga diskusi sebagai jubor kita juga sudah beri. Kita ni isu hari ini. Berkata dengan jom ke RTI yang buat fight lembaga office jom South Divisional School Education Officer. Hari ini berkata welcome hati po school berkata dengan school dengan rumah border Opo Primary School. Jadi sekolah dan pun sama juga senang dengar discussions bahawa pokok seram siap di blog. Hari ini RTI kembali di fight nadu menai Januari penilio jumpa aku Februari. Kita di petang tiba di bersama berwan hari ini RTI Renalen jauh solution the school education officer Mushmala Panai Cuba. Kata ketika nomor bahwa dan kita bahwa secret bahwa di lapangan kuat yang semua kuat dia. Jadi nilai presiden juga sebab aku. Kawan baik ke Cisna. Ini di IB Cisna. Kemudian Cisna kan? Cisna ke poin kat. Silap oleh pendai, kemudian silap steng, kuntar. Kilak sapu duna, kilak steng. Kumpulan dia buat kisah dan kisahnya ada kau dia. Yang kau pisah dia? Ambil kisah. Oh, pisah dia. Kau dia. Di sana aja. Mana ni? Kalau usaha lah kredit tu dah. Akaun jumlah school. Untuk contoh, apa biaya kan semua school? Atau kita nanti school senayak nanti ke kantor dah. Kata kan, ini kita senjam ke nukong ke ini lah sim, nak lagi ni lah. Nitip, bakidan, kita ru nimsa, nangis kuat, labu thong mungkin nangis. Nah, kita nanti ini kai, baik belam, tak kai kita kue. Kata dah man imat bah, kata lagi, malik sul di border, nitip bakidan kita. Dan soal belah pakai, tapi kalau pikiran ni ada jeng amnut jong soka, nanti kita pergi di kuai di jeng kok. Saya kan orang nak kerja juga di kelas sekolah berapa, terus I belah sini di school. Qualified but unqualified. Train aman train. Teachers di belah train. Mar banang sokar, nagawai ke por di training. They train ke teacher kilai Hendrik bahikai bide ki on train on qualified. Dengar domba border opo primary school. Gurmat school, di gurmat. Gifted school. Mana ikut kau? Udah lepo UP. Nadu mana lawan 1989. 1989. lahikai deh. Lahikai nanti. Di hadian bangini yo ya ka ya di information kaba uniu brio ula bele iki juga ada lebih subut apa no. Tap kami ini dari jing subut
klaim kikot islah kumta pelong ini bang haban kendang. Kemudian interview, kemudian kayak gitu. Kemudian maknanya itu first May 1989 dengan joining kita referensi show. Ini kan kali utama pasal ya. Kau ini apa ni? Sini jual di lomba macam tu bos ni, buat di Amerika. Kau tahu ni sini ada dia supaya apa? Kemudian agak TI ke keramai, kemudian ke jumpa apa? Kau kan? Akhirnya tu SEO produk saya ba program dokumen yang jom ni wajib sekolah. Ketua ke mil dede, siang. Ketua kat ki filap badan ki withdraw ya ketua pisah kemudian ki deben dia. Pola sekat kumba ini ke bagi ipan deh. Kamu kalau pola pergi pola. Teruskan kenal apa? Nak lagi jungi ipan tak hadu 18 hadu 24. Andre nak lihat juga seorang India nama le section lah Kamshwa. Ibu-ibu ni lah dia Kamshwa. Kemudian mana ba draw ya kena pisah lagi. Tapi kata kadi kebapan artian mai ni. Tak kalau mana berhenti lagi. Ini nak tak tahu ni nak kat ba. Ini ke manse bang haban le support kin Paulo tu ini. Dan nelayan juga school, nelayan juga managing committee, identity, dan nelayan juga department, membawa SD, SEO, identity kin Paulo. Amlong ki ya kendu ya ka yang kena penyai bat ya ki nak kajung kena ke school kemudian ki kelemdan jing tip mana ba. Kemudian situ kata di juga aku bisa nak ki kamtam ni mistress, tapi staff tu juga aku bisa bang dan nyimpat juga dan buat iki nongshap tu nak lihat jom kini kayak gitu. Menurut Kemudian kita kena share ki dan in return kita. dan Sebenarnya tolak ni. Bisa untuk count. Kena. Pertama